Karibu turekie na tafarira itu muthenya wa muthi na turariria au cia ungumania twina Ragaro na Mheshimiwa Gakuya na mundu nyandike ciuria ithatu oiga hari ono ni turahota hindi ria aria marakuruhanio na maitwa maria maragwetwo ni andu anene thirikari-ini ni andu anene andu mega bururi-ini kiu ni kiuria kia mbere. Has it gotten better or worse? Because that is your turario horo wa billions oro muthenya na kagwetera Kenya Power kune kugwetetwo thini wa Ministry of Health CT scan ciringi bilioni 8 billions actually in fact how no Google CT scan do ma CT scan ye mone milioni 20 kogo CT scan go tuika ne bilioni 8 kogo ne kuga CT scan ye mone milioni 200 Segura waga 30 something, 37 I think. Yeah, that 7 number. In number they were that 7. That's 7. 8 billion. 8 billion. Hey, Kogo CT scan 200 million one CT scan. Why still in? Kogo times 10. Oh, we Kogo neki. Riu reke gure undo uyu ri no uhoteke. Ungihoteka atia. Article 1 of the Constitution, kana niyo chapter 1. Hinya wothe we na muingi. Na muingi no huthire hinya uyu maita meri through andu aria mathurite kana moe hinya uyu wothe mathurite amwe niyo marahutio neguo riu muingi ungika ate na niguo nguga ate muingi ungika u ni ma petition president tondu ti hinya muingi wambie kuoya signature mere president turenda uke Uhuru Park utwaririe signature ici itwarwo igoti-ini signature go compel the president of the country to come and address them seated in Uhuru Park. Ogwo kana maikare hau mwaka mogima maikarite thi. And I'm very mad saying this. President ego katakana kana kori ena guoya amere amere wo urenda atia uikarire kana wehere unome uria gwika. You cannot face the people twice na urakora na andu maikarite thi. Ogwo niguo France mekire hindi ya French Revolution 18 something ne 17 something sorry riria Queen oririe niki andu aria maranegena akirwo andu aria maranegena tondu matire na mugate Queen akihitia kiuga atiriri ayo matire na mugate ri matikeruge keki hai nire kuĩ goro keki kana mugate na keki enda nginya matumbe How ne ho Queen ehereire na kinyi ona ne kuragwo moragirwo ndirauga turage mugathe uhu ne to face na okay atwire I will deal with this onoko ne we hakuhi nani ne ngumweheria noguo niguo makantri maria menderete meheragia even the closest of friends no bad no thirikari ni koretwo gitogoretie yes takaigota gatone gwira haria twambete kugwira mathabu ushira munene piu uria uraiyo ni banya mushitagwo procurement exaggerated rate ati giciko ni gaciringi 50 kana igana na we urakenda ukendia 5,000 riu ri ugakendia maita 30 riu ucio ni uici ukirite wa robari. Number 2 nyambe huti hujugi atiri ta ukirwa set scan ici ri ni kurare na procurement ire yahotire kuheana estimate cost nigetha Ministry ya Finance itikire na itikire that procurement ithi na mbere ne poor advice ire humanity from that level of procurement kugwo thina ukambiriria hau nukuru mundu uri procurement no arute wira uria wagirire na ena rate iria cia thirikari standard kugwo ni kuga gike tutikuheana torukia bafu gike ni na kio githe muno undagikinyiria tukuheo bagatagati. That's how it should go. Twabie monore oki ni ucio wa ifmesi ati bese urekirirwa account na ndokindu wikite hua wakora andu mendetierera na mena bia account ini. That's where we are going wrong. Yes. Kuguri niki tugwika nigetha tuhinge rupuhuru ici gatonye ni andu aria tuhete hinya wa kuruta wira uyu either marahuke kana mahuru matemwo mehere tondu kwina andu ethi methini ba mangehota kuruta wira uyu matehangite dola daka Mana wira ndo ethi marute wira mundu tehakite ndoro na horo uyu tondu mundu we ndikundo yakora mundu wale na ndoro ya moi ari obisi arari ku kinya ndoro yake baki ari ku kinya ndoro eno agituteithia ate nano ni nguru wira-ini na niguo ndiroria atiriri muthaura araheirwo wira niki na ti na uru
Okay. Eni jagete kuheo wira niki. Okay. Na tina oru. Asa no nginya njorie. Ena niki atigetie. Niki itangika. Guku Kenya ri. Reke njorie ndoria nao ndina miaka 30 kindu. Nake ena nyamu citagwo riri. Incisional memories. Ati experience yo ri. Iri ona bata. Tona unginegera andu the green. Nake tukinyia ku. Ni memory ri kurani dikori drab set. Ni memory kurani dikori. Youth wacha kuambia kuna mahali mengi mmepewa mmeshindwa. Kwa kuona nyote mutotikirie. Yes. So kioria kira wadako tukuritio. Are we winning this? Bara no to win to hamo ithuothe. Exactly. Ino ne corrective. Eni. Ino bara ndegirwo tene ya huru wiki. Atene yanga. Ino bara no to radio na. No aigua gikwira omuthi. No atekirire gwithi athie baratha akiraga andu riu. Baratha. No aigua kiria ngugite baratha. Ni oke atwaririe Uhuru Pass. In fact mweri ĩmwe ya Juni haha. No na muthenya ucio wa Friday tugaikara ona ndagatwite Nyayo Stadium ni kanini. Ni tuke Uhuru Park ta hindi ria twaheaga Raila Bible. Nie ngakorwo ho. Ni anjire. Arenda atia. Okay, has it gotten has it gotten better or worse? No, this time let me say bara ne tuhuranite gatonye. Ma no maciaro manini tondu riri ugithikiriria ta riu igwete riu tu na kindu repetition yokera njamote NYS. Na ne mahitia mona ma auditor den. Auditor den no rahete NYS skill bill of health. 2017, 2018. Riu angimahenya muteo agacoka ningi tukakora ningi ndakate no ri ona kenya ati utika compromise. Tondu office yake kuona katara compromise. Tondu how can you give such a king bill of health na ndake gacoka karuto ndakaya muthemba ucio. Ugu onake etikire kuruta wira na athie tondu auditor general haria arehetiria ri na turamu interview ri thini wa budget committee turamuria niki kwikaga andu akuni mahotaga gukinya kuria project ciothe ciikikaga kana maturaga mahenetio na mafuku magakobia ni mathiaga up to the level ya kuria implementation arawigire ndaina network yo koguo ri onake toya ma guesswork yes koguo onake ni arahuke na tumuhete indo cia kumuigana na rendo guturakaga ma office guku akomborithagia arenda gwitua ningi radio duwa akomborithia ma office undu umwe wa kuheal country kana bururi ni guka ukoiga kana tugetikira akenya ni metikirite twina giko na ni turanunga na tutiethambaga meaning ndoro ire ya hindi ya Kenyatta, hindi ya Moi, hindi ya Kibaki na ya hindi no ya Uhuru ndoro eno twinayo na tutie twethamba riu andu ni meurie tugwithamba atia. One thing ni twitikirite twina giko na ni twitikirite tondu turoima nja tukoiga nima ni tuyite twino ungiona Facebook ni turetikira it has reached a point something has to be done. Riu what is supposed to be done is the discussion where andu amwe meguoya na nguga mbere ya TV andu mena guoya nigetha ndakana tuike ni agutwarwo igoti-ini ati ni ara incite republic no me he maundu ungiuga nginya TV ni haha rucio wikore igoti-ini na wa incite public no tungikorwo na kindu gitagwo truth, justice and reconciliation uge uria kuga tondu ni idea yaku raheana no ikorwo irahana a very negative no ithukie bururi but in a positive way nigetha tuke na one way I have taking the country we need to go there na nikodo igate we need to face the president as a person not as the president of the Republic of Kenya tumwire on the face we need this na nigodra muraterere please Mr. Uhuru Kenyatta do you know what I would love mundu arathwo mutwe Uhuru Paki No, I'm sorry diramenya no todo bado investigation deketwo no omwe angirathwo no nyende tutige gutwika emotional about this no ne mawatho maitu mataiganite mawatho maitu ri mena o human right muingi ati muici no wona akeia haria no wa munyita bado ti muici kuri mabũrũri mamwe me watho wa bado ti muici ti China kire kuratha mundu as long as Auditor General ni aru gatonya no na haria twina oje imagine umuthi igotire na hinya kuga mutumia ucio reto PS wa ruhonge rwa NYS ndagaturio ringi na neho protection etago anticipatory injunction riu ri gwekwo atia na ndiri na neho kinya time frame ogo muthigari ugucoka kumubrimira mutwiria agitwara mundu ucio kuri
riu koguo magoti maitu na mone mara interfere na nyamu cita mawatho ni maiganu twina mawatho framework ya mawatho njega twina no magoti maitu mena mahinya extraordinary guoya wokire woimire haha nona hindi iria twari na maundu maingi ma hindi ya Moi hindi iria magoti andu ukiria magoti matari na powers ici riu menacio kwari na powers ya executive cia huthikire uru muno hena Chiefs Act no rikane kindu getagwo Chiefs Act no menya Sifo ni angiakuohire na wohwo riu maundu ma no ne utondana korwo bunge-ini magecenjia ma act maya koguo ma act maya ni mari mega in a way no mahuthikire uru hindi ingi riu many changes yekekire hindi kuma 1992 Karua me hau tondu I remember Martha Karua magecenjia ma act maya nginya riu ma act maya ni mathire makihinga maundu maingi muno tondu Chief Act ri yeherio na act imwe cia huthikaga hindi ya Moi ati ungia suspectirwo kaundu wene watherera maundu ma meheririo nigetha andu mone andu ni andu if at all maundu ma no macoke but mahuthike na uigiriku with the positiveness will be okay but since we are sorry to use this tusokie mawatho maria makwera dirauga ma Moi but I'm trying to say no ngorega ne etikira ati mawatho maitu mena human right muingi muno wena human right muingi ihoto ikaga njira ria njega chaini ya gukinyira kuguke ugakora ati rugano rurathi rukorera rukara iharukorera ndakwera human right gukinyira giki rucio gakora andu me barabara na maratathi na andu mena human ngoda ukuhe example he muiretu urachanjirwo urohirwo miaka 2 ni undu wa kuheo 2,500 haha hetagwo ki Huduma Center wanyita 2,500 miaka 2 no menya he tutete bilioni cigana kuma Uhuru ingire ndirana heana estimate no juge bilioni 10 the lowest estimate ingiuga ciurite icio na ici ni iriku nyingi no tondu wa human no ni undu wa human right ri uria wi kuria no mahitie uci wa cindano no menya it's very easy ndakura uria law yaplaga it's very easy gufuata 2,500 tondu ni direct no menya no ni mathafu na mafuku na keke it's very complex yes. You need so many other people to come in it to get the truth but charge sheet ya muici wa cindano ni egukai direct eukaga direct jaji na methoma ri akora ena uira wa prosecution satisfied no we no egire yambete ko kufidurwo na nyamu ugo yokite already so maundu maya mamwe ni mukona twikaga mafatie gututwara referendum maundu maya ri referendum ri na no njire muthikiriria no ri ratuona TV ne referendum one way or another kenie no tiita mundu wa ODM kenie ni necessary nigetha tucenjie maundu mamwe ma Kenya undu wa mbere o tukiroraga maundu ma corruption let's look at the agendas iria Uhuru na Raila maririirie one of them yari ethnicity turore mundu ta mundu no ti mundu no ria au kuri imite wa keri elections ya Kenya ria divisive elections cirehagwo na ki na niki kingi minina nie no nyende ta Eric tungikona referendum onoko ni negative kiria nguga no na wabige tukona position tungiform ithatu inya cia kuhota kurehe mundu urio gwite na mundu urio cindite ngukuhe example Uhuru ari na kura milioni 6 Raila ari na kura 5.25 million atigetwo na kendo 500 atigetwo ngi da kwira kuringana na uria ya ABC moigire okay Uhuru ari na milioni 6 akuringana na ABC Raila ari na kendo 5.kendo niguo kogwa atigete Raila na kendo 500,000 niguo no amenya difference ya 6 na 5.5 ni andu ani aingi at the end of the day ni andu aingi muno aya maraoririra a 5.5 ri no amenya behind it ni ciana na ari angi matahorire kura ni aingi bado ono yo ena andu akimwe no almost ne divided country oyo acida kotangirehe umaru oyo akorwe mono na mono no ti uguko guo guke atiriri oyo nake uracidwo agerie muno akorwo na bunge aingi no anyita negatha kona position negatha gutiga kohe mundu raigwa eja actually agenda mo yari horo wa kuhurana ungumania wakeri kuhurana ungumania kuhurana atia ti kuga uria Raila roigira ira na ma very against it at will form a committee to do what to do what kamete oyo akorehwo sitting allowance sitting allowance ya o muthenya how do you make a committee guthuthuria corruption
the same corrupted people will come and corrupt you in the same committee. And what is the function of parliamentary True. Parliamentary Accounts Committee? Is it not a committee ya gudhuria corruption? Yes. So why are we double whatever? One of the institutions. Leader wako. Marogire atiriri. Kana wa mathikiririe. Marogire they will pray the opposition law. Ule ni makihurana nayo ni magitiki kugana kanwa. Todo Number 2, ngamba njuge ndaregana na Lagaro. Ni ndingihota ku advocate kuongerera wanjuku murigo ungi wa kureha andu mishara. Ni ona igitikia gamba kasi no thire ke humuke. Yes. Tondu riri hatiri handu handikitwo no mwaka tuiganane. Na agikuru turithia kiharo tu timu igire cia mubira gatonyeri. Ni ndakuhura bao ikatuika riu no tucokire tuike 0-0 ri. Nigetha tu compromise ri. Akoro tu ni kuhura mahigari. Ucio wira ni kugatonya. Gatonya ira Liverpool ni marathakaga na Real Madrid. Liverpool maracidwo. Liverpool ni maraheirwo kindu ngingo. Marahirwo ga silver niguo. Na aria age maraheo ki? Ithabu ikire. Marahirwo gold. Koguo ri oi ndarehe mubira ona uyu namba 2 ni aheo silver. Uria ungi akiria gold. Alright. Niturekie to mathani mathira na tukuyuria tukuyutikira tutanarikia. Maundu maya mothe maungumanio megucenjia atia siasa cia everyday bururi-ini. Mutu wa mbere reke ni hakwa njuga Gatonyi wa Mbugua atiriri. Muthomaki wa bururi-ini no wagire guthondeka condition environment ya kwambiriria haro ino. Na riu ri ambe mtigirire honge iria ciagire kurwana na ndona ni ahete mundu gwitwo Kinuti na Kinuti ni aruta wira. Kuguo ni ndona ni kurathie wega tukuhitanu muno na no ndini nake ni ndona DPP ni mararuta ni wira. Kuguo timu yo ri ni timu njeru na ndona kiruta wira. Fairo ni turalo no hakuyo fairo makiria ciekuo titiani na narathi na mbere kure ukira issue ingi ni kire ngienda ni gukorwo ati investigation team ndigakorwo biased. Kuguo ri ndikorage mundu utari undu ekite. Kuguo to separate mundu ria uyite atindikwo mundu ria kurutite wira wa kawaida ndugakuige kuo kiene. Kuguo ri hau turore tutigakorwo tukake andu aria ngindoro na finally njuge muthamaki acoke ni aririe bururi ndakore andu tikwo twarie State House ni ete mucemanio ta Uhuru Park era bururi ru ndeiga tuthie njire no thengio na ru ndeithie turute wira hamwe exactly na bareo tondu thino na tu naguo ni ati andu aria me ma office ni o marani na bururi tondu gutiri kindu kiuru Gatonye ta ukorwo ndakora exaggeration ya mathogora maindo. Number 2 wastage yo uguo ya wana na number 3 gukorwo ati Gatonye what is this other factor? Yeah, corruption. Yeah, that is besasia kuya through if systems and all this. Honge icio cigituika sealed na ni igusirwo na Gatonye na ngegwire andu aria me office me koreo yekuo tondu yekuo ri na ndirateithia thirikari ri ndihurukara muyere na nakito no na magite mawira manengo mawira andu mena thakame tari tainted. Gatonye woria politics ya Kenya uria gucenjia landscape. Yes. Ikegwire ma in Rift Valley farmers aria arimi mena mbembe na ni kura makoo nacio. Arimi acio ni megwetha kurwa meguthie na kura ciao. Arimi acio meguthie mwena wa Kanu mwena wa Moi. We have to be honest and be open minded. Ithuĩ a mwena wa naitherero na guku tuguthie nako. Uhuru Muigai wa Kenyatta ni kurikia ararikia. Tutire mundu turaririra. Koguo ni tuku decide na mahakiri citu. Na gutire mundu twina thire nake. Ni tondu ni Eric Lagaro ndi na thire na mundu wothe. Ni ngathura the next person urio hana tangi tuteithia. Na mundu ucio haria ndirona thaici ni mwanake wa Moi Gideon. Ni ndakwira ma na aria othe wanjuria kiuria. Okay, wanu wako. Ndirauga kiuria giki ni uria nie andu akwa maroiga. Ni nie. Number 2, mundu uri uhutanitie na ungumania methina-ini. Tondu ni ndirakwira the next parliament igakorwo very new people. Tondu hindi yo gutigakorwo na ODM kana KANU. Tondu chances ndirona ODM na KANU ni maranyitana. Aya mareciria me Jubilee. Jubilee ndiri hau. Jubilee ndiri ho.
Todo Jubilee no. Nä kä ega kä uro Acio makaringa thä kä roko. Nä tå tikwarä Na nä ndera. Alright. icio tå tu Alright. nä tå tikwarä re tå na mä ake na ya gwathwo nä å huru Okay. twambe tå thonge bå rå ri mä ake ä no ena må thamaki mwega nä egå comoka kå rä a egå comoka All right. In other words, no like a political landscape will change. It has changed. Okay. All right. All right. So kinya hau. Thank you. Why ne mwega. Na ira ndimo cia Ngai. atä no gä thaka tå racenjia no nå no irie gatonye tondå bå rå ri å wagä thiä na ndamathi o ithe kaä kå rathire atä we karå å rainå kä rie bå rå ri å rathi negative na rä u erangidio nä å kä atwathe na indo iria maroire na itheo ciothe